Mako mamatoy pa ima pa lukma pa syuro. Nasurin rin ngalipa na. Contoh. Di? Ya. Bahkan angka biasa kampung kurukuang. Maripe tu mati. Begitu jauh kay Pak Imam mapatak bawa. Setiap Pak Imam kasih mendre ko adining. Angka nasi ditaw kuro. Nasaba iya mamaturo. Andalan na kuro kampungi. Napuji mamaturo mapasala. Saman na mamaturo jago na iya pa ustaz. Begitu mendre ri adining. Matarume maninal na jepu sandalan na Pak Imam. Cik tidak dimper lakana, cik tidak dimper lakiri. Tabi Pak Imam, di tu ganang kena dimper sandalata. Pura toy. Masya Allah. Barat tidak tu pelik na salah upawe. Marepa tu mati, nasen ni alina makuraga. Ya. Nak dimper kasi sandalan na Pak Imam lakana cidi, ternyata iya rusandala na napyal lukanange, tapay ko saluwi. Iya cik dia, tapi ku cembe. Wabil khusus kepada keluarga besar daripada almarhum Qur'ane pun. Almarhumah. Ya. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesabaran dan ketaatan melalui percobaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Sininna atas salanna tiada pengeman ngiri Allah taala. Sininna amalak madicina insyaallah natari memelampu Allah taala sehingga Allah berikan cahaya di dalam kuburnya dan insyaallah mencaji sabah ibu tami matiri dalanna surga pammasina Allah taala. Amin. Sinina tuma-tuma labikin niya suruh malabikin kahadir pada launi may atau pada pamigaywi salawat andrengi papasalamat sukuta lauri ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kamana ki mancaji umat torifujin na nabita. Dan bukan hanya di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan engkamana timati nangakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna riyasuri mundilna fungla ta'ala. Amin ya rabbal. Sinina tuma-tuma lebih kiranya sudah melebihin kehadir. Alhamdulillah. Di malam yang ketiga ini angkasiki ringengi ajita mapamula isalaina bolata nato mangujuri bolana almarhumah. Tentunya mudah-mudahan setiap langkah kita lolonga ki appalamai gapole di pungalatala dan nia mancangi wipal lolo dosa risisi ala birtamanan. Dan insyaallah almarhum termasuk amatinganna mati dalam keadaan husnul khatimah karena salah satu buktinya alhamdulillah mulai malam pertama sampai pada malam ketiga atau pada malam hari ini begitu banyak keluarga dan sahabatnya bali bolana si kampunna pada madepungan untuk turut berduka cita sekaligus berbagi duka dan juga turut mendoakan almarhumah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nasabak memang makir Nabi ta narikogan ipatapulo tau marilo dua ipungalatala matana ipungalatala nariko di natarimay parilo dua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam yang ketiga ini deto na malampe ceramana Pak Ustaz nariko cauni pajan itu. Betul.
nasabak matanrat tu namoni makadaki ustaz tambah-tambah cik tapi narik kotuli di pasitanga jatah si bawa ulun na pa ustaz namoni makadaki tambah tateu faja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian, tentu ipaham mana nih. Na iya kia di tona marigang ulangi paymun. Maka de situngan-tungan na iya tu amatingangi apulingan na pulikui bahasa Arab dari kata mata yamutu mautan. Jadi para lu tak paham maka di situngan-tungan na iya tu amatingangi bukan hanya tanyami makadanya waturia semati pun na iya kia sinin na anufura engkai nagili dek gaga ria semana ni amatinga risisina hakiki. Makanya maka itu fandritata yaitu amatingan ni sorosandra na panjar sementara anuri indran na cinampe anufura engka nagili dek gaga ripalisu apungan na rifwa de makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya roidi atai pulik kuki pungala ta'ala nadika ga alisungata sangadinna lisumana kimatu lori pungala ta'ala. Mabicara kiri tujunna dia senge atutung rilebuk na linufwa sifatnya sangat-sangat singkat. Sifatnya sementara. Makanya kematian itu pada akhirnya barakena antara azan dan sholat. Janji ki ibangi do cili atau tarikama ki do cili abio tak mate ki isampajangi ki. Nasaba engka ki mancaji umma rinabita dan nia engka ki matep lori pungala ta'ala maka ketika kita meninggal musti isampajangi ki. Makanya iaro amatingangi puang situnget-tungen na ondro-ondronget tari lebuk na yelino cinampe lade mi ad-dunya mazra'atul akhirah iye welino ondrong at tanat-tanengen na tu akhirat. Apa yang kita sudah lakukan di dunia maka itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yewe situnget-tungan na ondro-ondronget tari lebok na yewe lino puang tan riset di lolo na wetui. Si lolo na matajan asui mumpu ipatangi. Si lolo na laba asuiwi lolo na watui gangkan na ganda si minggu. Si kumol lolo na si mingguewi gangkan na ganda si ulang. Si kumol lolo na ulangi ganda si taung. Artinya apa? Mancaji ni papangajari sisi na ini tutuiwi makada mabilan itu fura rijukai na iya mainu'e rijukai. Mudah-mudahan atungan tari lebuk na yelino umur kita yang tersisa engkamuki simata pugoi liseki nasaba amala madicing. Nasaba situnget-tungen na iya tu riasengi umur mak baraka bukan karena igana umur iwering di fungala ta'ala. Na iya kia makani nabi tak riasengi umur malampe as-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Riasengi umur malampe iya naritu umur iya engke si mata ifake beribadah kepada Allah. Jadi nariko umur tak narafi ni 50 tahun. Nadi nang kari tamari pintun nama sijie. Bahkan tidak pernah melakukan yang namanya sholat, maka ini na termasuk tau macilaka. Betul apa tidak?
Apalagi umur manusia itu pun ada batasnya. Namun berbicara tentang kematian, berbicara tentang umur itu sudah dirahasiakan oleh Allah. Anu narahasiakan Allah Ta'ala. Iya. Yaro umuru ajalengi purana patentu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mi masurum misangi upat tak mati. Allah Ta'ala mi masurum misangi tega ki monro na pamati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mi misangi aga pasabaran na tumati. Bisa jadi hari ini, malam ini, kita yang sibuk mendengar ceramah. Tapi di tugaga jamingi alina li sumatu ribolana alina tosi ikatulungi. Betul apa tidak? Karena itu sudah dirahasiakan oleh Allah. Makanya yaro amatingenge saya tahu saya sewa apa namanya yaro amatingenge purana tentu Allah Ta'ala, dan hanya Allah yang tahu kapan kita akan meninggal. Makanya kita harus persiapkan diri kita. Persiapkan secara matang. Nasabak situnget-tungan na puang. Yaro idi rufatawe makukwewe. Papada ki akle baraken na tau matangal laleni. Tentu narik komalala ki musti pasadia ki yang namanya doko-doko, andre-kandre. Iga na misengi di patoletu ri onrong anu riak kataye, ternyata capu ni tiwi-tiwita, capu ni andre-kandreta, nama bila mufa meluk rijukai. Iga na misengi yaro anu dipacue ternyata nandrewari. Iga na misengi yaro dipacue ternyata baka sebo mi. Nasabak liwa turisan na puanarik kuyut tamaki anu mapatangi. Ternyata di gaga sulo ipacue. Liwa resa na nariko na poliki peri. Ternyata di gaga pat dagaraga ripacue. Tapi liwa pirisa na nariko siolo langsung si bawah pengelatala. Ternyata di gaga ipusiwa amalak marici. Makanya harus diintrospeksi diri puang. Semuanya akan meninggal. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Yaro amatingan ni sit di babang, sit di pintu wa kullun nasi dakhiluhu. Musti yola manang yaro amatingan ni. To sogi mati, to kasiasi mati, rakyat biasa mati, to engka zaman na mati, bupati mati, camat mati, lurah mati, ustaz se monripi. Iya. Andai kana sa kagalo na hindi na jolo na papa ustaz. Tapi yang namanya kematian itu sudah dirahasiakan oleh Allah. Puang Allah Ta'ala ni masroh misengi. Cuma terkadang saisan na rufatawi saman na witajago na iya malaikai. Saman na witajago na iya malaikai. Salah satu buktinya, terkadang rilalen na yaro kampungnya maripet tomati. Maripet tomati. Napa din repura di patak bawah, ang kasiri pamadang. Huray lemak cedye, baja sangadi ang kasi. Yaro watue. Iga tulinanoko, Pak Imam. Tapi tanah imak ko, imak ko to mi mabilar. Dito gaga imak ko. Dito gaga. Ha? Dito witay. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batina kasih Pak Imam tuli hadir engka acarata. Salah cede engka atas salanna maripet tomati tuli Pak Imam tuli dipakanna. Maka mamatui Pak Imam Pak Lukma pasyuru. Nasurin ringan di Pak na. Contoh. Bahkan engka biasa kampung kurukuang. Maripet tomati. Begitu jauh ke Pak Imam mapetak bawah. Setiap Pak Imam kasih mendre ko adeningi. Engka nasi ditau kuro. Nasabak ia mamaturo. Andalan na kuro kampungi. Napuji mamatu mapasalah. Saman na mamatu jago na iya pa ustaz.
Begitu mendre ri adenengi matarume maninal na jepu sandala na pa imam. Cik dina dimper la kanan, cik dina dimper la kiri. Tabi pa imam di to ganang kena dimper sandala ta. Pura toy. Masya Allah. Barat tidak tu pelik na salah upawe. Marepet tu mati nasen ni ali nama kuraga. Ya. Nak demper kasi sandala na pa imam lakana cedi ternyata iya sandala na napya lukanange tapay ko saloy. Iya cedi tapay ko cembe. Walhasil angkani kasi nono pa ima puli kuat denenge sila sapa sandalana. Ang kasi mangulo tomate ya si sandalana. Nasengi alina makuraga. Mohon maaf hal-hal yang seperti ini situngan-tungan harus kita hilangkan. Ya. Jadi sekalinya ang kasi tomate mangulo pa imam di mematona na sandal lumang patabang. Maka di kumasan adalah akan mengatakan demo iya. Mega mamatuha makukwiwe kwang saman na mematuha alina melu matruk malikain. Padahal persoalan kematian itu dek gaga iseng-iseng tak. Asam maka di pengalatala yas'alunaka anirruh kulirruhi min amri rabbi. Wadangina seng ataku Muhammad persoalan kematian itu dek gaga iseng-iseng tak ini rufatawi tapi isan namanan itu pengalatala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melo ka jolo tanay kipuang. Pura ni gamati yari ganadi. Ibu. Pura ni mati yari ganadi. Depa. Ya. Narik ko matin roki mati ki asenna. Tapi nalamode citannya tu pamati batuah. An-naumu akhul maut na iyatin roy anrik na amatingannya. Makanya narik ko matin roki mati ki tu tapi nalamode cemakeretannya tu pa amating batuah. Makanya ketika kita mau tidur, melu ki matin rofuang, perbanyak membaca mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wait kasiyaga dibaca pa ustaz, letu matin rota. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agana sanabita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi riwattum madanna ricapakna umuruna tuli napi na pamigit wada kalimat la ilaha illallah manassani onron na yatu surga pamasina fungala ta'ala. Ibu, ilo kita masuruga to? Mau kapan? Langsung ka na bombe pa man. Bahaya na sa paustas ko di no kita masuruga muslimati ki yolo. Tapi mudah-mudahan insyaallah yang hadir pada malam hari ini semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal. Ang kato biasa wita tau makuraga. Upana na kuraga begitu melu dicemme tomate. Dari koi cemme wi tomatewi biasa nito na pikogi bate na macam tomate to. Isilang ni pwadi. Iya. Isilang ni. Ternyata utanay magatusin na kurbate tak cemme tomate. Makuraga ka na sa pa ustaz. Makada ka untu aga, makada jawaban na sarikwam manginasa narikwang kapalik mate manguloy, tadi tanya keluarga maripi na nala. Maka makurodi. Ya. Jadi makko peko gani pale. Narikko ibali berarti bali bolata milu tabar ya.
Ternyata nasib Pak Ustazku wading mabela-bela maka dekat ilmu itu. Ya. Mega mematutu aku ragan na tawi puang. Tapi hati-hati ki. Iya. Yang namanya doa itu ada dua macam. Yang pertama Pak Duangan na sabak baca, yang kedua Pak Duangan na sabak pangkaukan. Pak Duangan na sabak baca biasa mana itu marila dua, bisa sendiri, bisa secara umum. Tapi ia rumah seru lebih etapahang ia naritu Pak Duangan na sabak pangkaukan. Tiga narian sepak Duangan na sabak pangkaukan ia naritu bahasa Arab na tafaul. Bahasa ugi na senuk-senuangan. Iya ro senuk-senuangan na puji na bita. Tapi iya rumah na cecewe na bita iya naritu tasyaun yari gah mapemali. Biasa ke mapemali. Sini na asoy majamanan. Ha? Denelok mapak butin ari ko ulat tacipi. Adi. Bindeng ang kaalabiran na masroladbi to si tungat-tungan na narik ko mapak butik di ulat tacipi. Magi ustaz nasa bayar ulengi di gaga to mapak buting. Jadi sekali mapak butingi tala undangangi mega tujuh ke Solo na sabak mitri na daging. Betul apa tidak? Coba nih. Waburan ni lalang. Ya tumi na majam apa buting itawe narik ko matanggangi mapuasa. Kung ito na puasa silahkan. Ulat tacipi dito gagad ya ulat tacipi. Iya. Apa sehari-hari ini tuh tacipi utanay. Baja ko dito melo si kalumamo di tacipi melo si katanay. Ang kami magadiya ulat tacipi. Ini gaga. Ulat tasisi mi engkah. Nasabak nasipi alaparan Idul Fitri si bawa Idul Adha. Makanya di gaga melo mapalokro. Nah itu. Lanjut. Itu kata jauh. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya ru'idi rufatawi puramana kina pamati pungratala. Yang pertama kita harus lakukan perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ajak lalu tomatindro sebelum engka payolok wejenneta. Markutana ka biasa moki majenne dari kumeloki matindro. Biasa. Biasa na sa paustas ko pura ka mas sampajangisa. Tapi di mo rin na wakapi itu matu. Ya, pura mana ki mas sampajangisa. Tapi iya ruwasan nge, na kumelo ni matindro ajen ni kiyolo. Harus ipabiasa ro. Narik kumelo ki bercahaya kuburuta, perbanyak berwudu sebelum tidur. Apa manfaatnya, apa kegunaannya narik kumajenne kina palo matindro? Maka nabi tak ni gini gitu ang kamu wejenne na napajuk ka matindro narik kumate riwatu matindro na mate materui na sabab biasa tu po. Biasa matengang ni matindro itadu ternyata matujoy. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agana sa nabita narik ko na pa biasa alina tulima jenne narik kumeno lo matindro maka insya Allah yaitu amat ingin na termasuk mate syahi. Itu luar biasa. Ibu engka biasa wita matpunray lo rekreasi na pake waju katakna lepam masiji emak sempajan loro begitu melok mas sempajang melok majenne di napaletu siku na yero jenne na biasa tu makro ang kana purat tanay ka wad di mo gana sa paustas majenne ki narapi makwe de narapi siku aga ufadangi makada ka wad di mo di minasta aga gunana paustas jadi dari koan kata juga aja tapak biasa lihat apa ke baju kata. Kalaupun misalnya sudah terlanjur, tentu KWC masih ji, tak buka jolo wajud tak nak pakai majende. Iya na tu pas sabareng, iya ron nabita lalu di na kuburu begitu lewat di dekat kuburan.
Naite nabi tak disis sa penghuni kubur. Makanya itu kelebihan Rasulullah, mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat dan mampu mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Itu kelebihan Rasulullah. Nah itu kasih disisa. Makanya Nabi tak tudang cecet dia nak kubur. Makanya pangulut Abu Bakar, ya Rasulullah, aga pas sabar tak tudak cecet dia nak kubur. Makanya Nabi tak witena sa disisa ye. Disisa na sa penghuni kubur. Maaga na napugo Nabi tak puang. Napacing kuburu nabuka mana peruna, lalu kemudian nacabu aruna, mompo si pakutana. Ustaz, ang kabiasa wing kalinga pacarama, degere na wadding icabu aru kuburu. Biasa tayong kalinga. Ya, betul pertanyaannya. Tapi para lu tapahang, rumput yang mana dulu? Iaro aru cek dia na kuburu silakan cabut, tapi yang ada di atas kuburan ajak kecabut. Nasabah iaro aru ang kecukur ya na kuburu semuanya bertasbih kepada Allah. Kapat tacabu mapat tu tasabena. Tapahan ni? Apa manfaatnya nariko ipacingi kuburu Ternyata nariko ipacingi kuburu nasa nabita ibuka barona supaya iringengan ngiri pacalan nal pengelatala risisi atau engke puna kuburu. Itu manfaatnya. Makanya nariko lo kaki masyarakat kuburu, tiwi ki sube, tiwi ki piso supaya repacing. Makutana sih kak, biasa mau ki masyarakat kuburu. Baik siaga iladan na si taungi. Biasa towik kedua Pak Ustaz, biasa to ciceng. Apa narik kofole nak di waktu perang Idul Fitri, Idul Fitri pi payment. Di na jauh ke ko Idul Adha magai nasabak si cawilat. Betul apa tidak? Idi maka dah. Sinin na tomato malabikin niya sudah malabikin kahadir. Maka desi nabita aga pas sabaran na dicalay maka ni Pangulut Abu Bakar aga we si tungat-tungan na pas sabaran na dicalay panghuni kuburu Maka day Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pas sabaran nomor di sipungan na tau di ng kana jenne. Jadi narik ko di ng kana jenne berarti aja na yakutanang ni magaga sampajan na. Nasaba di kaga sampajan narik ko di kaga we jenne la salata liman la wudu alahu. Di kaga sampajan narik ko di kaga we jenne. Yang kedua icanla penghuni kuburu nasaba na setiap teme di na bisa. Iga na kira-kira para kunna, urane atau makunray. Manangka? Mana kata isanyi? Hah? Biasa ki mita. Iya. Kok biasa ki mita berarti urane tuh. Pak bisa ketemu tuh mapipa ni temena sapa ni batak-batang. Di gagaway nakati maliba ulun na. Yan na bansa na iya. Ternyata di nasading ni ang kamu patak ponci ciceng, iya narokan na sulara na, iya narokan na lifa na, iya matoro na pake mas sampajan. Makutana ka asamo ka sampajan na yari ka na di. Yang kalingar oh. Sinin na tumalabikin kahadid. Kemudian yang kedua, Nabi takwa mala uway. Mala uway. Iro uwaye nasira mi kuburu wik katalu. Makumatoro bateta. Isirang way. Apa manfaatnya? Ang kagamis sa agad tujuan na isirang way. Barat kita sirap bawam Iro disirang uway puang. Tujuan na yaitu isirang uway. Maka din nabita selama tuli marica iya tu kuburu selama itu pula diri cal dari pengalatala dari sisi atau ke puna kuburu. Makanya upasangi dari kumelo ki apa namanya malemat tomate aja tasapaya engkai cino-cinongi dia seuna. Aja tasapaya engkai batak-batak dia seuna karena itu bisa menghalangi air hujan nak kena langsung kuburu Tapahani? Ya. Lanjut. Iyaro nabita masyarakat kuburu mato. Ini masyarakat kuburu ki.
Ya, biasang katawi tamasira kubro. No, bini Pak Imam, lo jodoh mau baca nga kak kubro na tomatuakku. Begitu duduk Pak Imam, aga na jama yero to di silongange mataru na kutama jarin na di kanton na nasaba yero dui emelo enalengi Pak Imam komupi bola na pura sambil meman ni. Maka taro ini isambe to yolo manang kasilo si sambe natatte matoya beryang mana matuya tu. Adi pangkat tu biasa wita puang. Begitu Pak Imam dah baca kubrue yero tuli na jama nataruh di eko ya na kubrue. Biasa begitu Pak Imam. Aro. Iya Pak Imam tanai Pak tidak mungkin lo kana beli. Mega memato kampo makrofuang. Di nama rigaga sebenarnya itaruh ki duit ku ya na kuburu edit to gaga hukum karena ki tapi mupan rasa-rasa ki edit to baca ini. Tidak mungkin to maka pada tutup ki mak baca. Salah cende ipamila sih. Wah. Edit manibawa rasakan. Aku mumpe-umpe melampe-lampe bacana. Tapi ia ruwet tuwe kasih Pak Imam. Pura ni na baca. Begitu pura na baca, ia rodu nasen ni melo itapangi di kanton na Pak Imam 10 sebu. Ternyata lecek kurca wali. Telu kuburu 10 sebu. Maka deh Pak Imam nakan nasi kak cicek. Ya, tapi dia ternyata kue maka cuma aneh. Iya maka cuai. Iya. Ibu, iya rawat kue kenapa Malaysia? Malaysia. Malaysia kami kaduila. Ang kato pamilona. Makutan tegi na sambon robolana Pak Imam. Melo ka lo iduang bacanga kuburu na lato ko na sabak 50 tahun na di Malaysia na di kasi nang kawusira-siray dali ko limit paham mo pimisa mo pi kuburu na. Isilongan nih, isilongan. Begitu sampai di kuburan, persis apa yang dilakukan tadi itu yang pertama. Taruh to di kuyaset na kuburu siaga na taruh 500 sebuah. Maka dilangatin na Pak Imam. Wih, candi nama aku tuh nyamuk. Purana baca Al-Fatihah. Mataru itapang kanton na Pak Imam. Maso nyawan. Mudah-mudahan mapakutumatur ko kung kayo bacanga. Season na makadai Pak Imam apa namanya rupa Malaysia tulis na nasa baca di bawah itu bawa melo dibaca makadai Pak Imam sapa misi Pak siapa tahu kesapu semua ke kero amurimu aga muka tulu-tulu ame napan na to 500 sabuna cik di bawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah haula wala quwata capu bensin. Wajar nasabak oleh luar negeri, oleh Cina. Lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puang hargai imatta. Pak Miga tu wita tahu na panrasa-rasa ada imanna. Iya. Pitu baki mak jijir. Melok mana dibaca tungke kang? Deh, anun na lato na iya. Anun na nene na iya. Tomate mana?
Si di bola 2 jam na baca Pak Imam. Pak Megalada tomatina. Di na mariga aga puang. Ibaca ngat tomatita tapi kuwat dingi. Cicem mani bawang ini akan nasabatan na miya tumelo na jama Pak Imam kasi. Manumo ko mumpo-umpo mamalingi. 10,000. Yalingi soko tojo. Tako si sapirato si sandala na. Makanya puang tabi biasa gitu amatenga ki misalnya ya rosri amatenga ki tentu nari kopura ni ilmu engka mana tu tawana papa syuru'e de tawana pas sempajange tawana iga sih pak baca talakinge pacemewe dan lain sebagainya. Dek na mariga ka puang iyalyang berupa pakaian kalau ada bagian bone selatan itu mapamula sandala Jepang letu songkona lengkap. Silahkan tapi usahakan belikan yang baru kalau mampu beli yang baru. Tapi kalau tidak mampu beli yang baru silahkan uangkan saja. Siaga elin nama pamula sandala letu songko si kotor yalengi pada megai pada napuji Pak Imam. Dewa boga. Iya wanne utolo si Pak Imam. Oh iya alhamdulillah. Iya pura lalu kak biasa puang. Nasaba enak kak to menceji imam desa. Baru-baru kak dia kak. Kebetulan napa kecelakaan ya waktu pas jolo bolaku. Iya. Begitu kecelakaan pura di lemme. Walhasil pura ilemme engke di tiwi aga-aga di memetona fadaka. Season na arawengi coba-coba buka meluk labu esot. Ternyata apa yang mereka kasih iya ro pakaiannya iya ro sisero na pake medu penuh darah iya ro naleka telunga so telung peni de ule matindro. Aduh lo ini dia agak namanya Pak B diterima. Ibu lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu narik komati ni fuat telu pengantara ta. Nomor sedi nantara ki keluarga ta. Yang kedua nantara ki waramparata, yang ketiga nantara ki amarak madiceta. Telu mantara ki dua lisu sedi monro. Yang pertama lisu waramparangi. Yang kedua lisui keluargata. Dari kongka sapu seta, engka amureta, engka nureta, bahkan engka beli bolata. Begitu kita meninggal mesti nantara kilori kuburu'e. Tapi narik kopura ni ilmu lisumanen. Lisumanen keluarga yero. Yang kedua nantara ki waramparata. Nantara ki waramparata, engka utota, engka motorota, engka ulaweta. Wadi jaji nantara kilori kuburu'e. Tapi begitu sudah kita dikuburkan, pura ni ilmu lisutopa waramparangge. Aga mani monro, ya nari tu amalak madiceng. Makanya sebagai papasar sisi na idi tutuwewe ajak muata malat de bangga nari kumega waramparata. Ya tu waramparangge anu na pinrengi mi tu pungalatala. Nari kumelu nala pungalatala sinolona. Silakan dek gaga mecaki sapa waramparang akan tetapi cari bagaimana supaya harta kita itu halal dan engka baraka naliki pungala ta'ala. Ibu melo ki magalo daleta mau kaya melo ka pagurungan ki paduangan. Ibu melo ki sogi utamana nariko bak balu-balu ki upak guru ki patimpa narik kumeno ki buka toko tak iya naruta baca. Acuy ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mana ke badodo barat tadi kagak. Iya. Coba aku sugi mana kowe? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Fima. Dua mata ya. Iya. Dek tona salah. Ini memang kurat tepe.
termasuk ya komanda kita dale. Nah, rezeki itu bukan hanya berupa uang, namun mandek dale itu betul. Tapi tanayar umaksu. Tanay. Iya. Angka pak doa ngapuang. Acoy ki pemang ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza larizquna malahu min nafad. Narik kopura ki mas sampaja subuh tabuka ni tokota. Tapi usahakan angolokoki tokota. Angolokoki baluk-baluta ajak lalu to mangolo diolona. Jangan sampai Pak baluk to yolota na ibacai. Ini sibuk mak baca, alina laku. Magame memutangai. Jadi kan anut ta melo laku berarti anut ta di tangga, anut ta ikara kerawa. Aja na baluk-baluk na tawe. Ikan misal apa katawa ngasih lot. Ulangi pemang. Inna hadza larizquna malahu min nafad. Selain kita baca doa, usahakan ajak tasakai sempajat duha minimal 4 rakaat di pagi hari. Yang kedua, setiap malam usahakan jangan tidur sebelum kita baca surah Al-Waqiah. Ibu, eloki menrek Makkah magati. Baca surah Al-Waqiah setiap malam. Insya Allah, nalo moriak kidali pungala ta'ala. Pura ibaca surah Al-Waqiah, usahakan baca surah Ar-Rahman. Biasa tak baca surah Ar-Rahman. Jangan sampai maka deki Ar-Rahman dinakro. Ibaca surahnya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ibaca letu capakna. Tungka wani puang. Ibaca surah Al-Waqiah. Ibaca surah Ar-Rahman. Ternyata engkau biasa pura upah guru ustaz. Pitumpulan ni pura ubaca. Tadi apa taga panggilan. Maka dekat maga ni paling. Jadi upah guru season ni. Maka dekat kuli suki matu ko bolata. At terukme menita maka marae. Engkau lamari ko tu. Engkau surat tanah ko tu. Bawa ke Pegadaian. At teruki berangkat. Kode gaga tarifalmu, angkat tarifalku. Bisa kita berangkat sama-sama, 10 orang berangkat, gratis 1. Mesti engkau iklan atau CD. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ia tu tahu puang sebelum narasakan dia sengi amatingan, mesti engkau tanda-tanda diweringi di Allah Ta'ala. Angka mana tuh tanda-tanda? Yang pertama ada namanya tanda-tanda 40 hari sebelum meninggal. Ada juga 7 hari sebelum meninggal. Juga ada 3 hari sebelum meninggal. Kemarin. Mudah-mudahan matu nariko upala tukangi dito pada kejadian serik nasut. Pak ma pagkatao taulada tuh. Yang pertama, tanda-tanda 40 hari sebelum meninggal. Aga tanda-tanda na Pak Ustaz, nariko watu arawingi. Engkau riset di muni-uni mataatar ya na posita. Ya na tomi posita. Di na termasuk yawana. Di na bilang yero. Ya na tomi wasa puang. Kan pura ni ujalaskan. Maka ya na posi mataatar ya na posi riwat tu arawingi. Ternyata waktu na mataatar ya na posita liwanya mana irasakan. Hati-hati, itu pertanda mahkada dalek kuyulip liwang ipitu patapulo soda. Itu pertama. Kemudian engkamofa, tanda-tanda 7 hari sebelum meninggal. Agatosi tanda-tanda na Pak Ustaz. Maka itu materialota. Anak ajak lalu masuk boleh ke bolamu sebelum mu parisai mu cengari yolo cupuk na bolamu. Biasa begitu?
Ang katungan na biasa wita makunray, sibuk tung cengari cupuk na bulana. Padahal bukan itu yang dimaksud. Iyaro deseng cupuk bola engka dilalan na watak kalita. Engka pataro makada diingat ta engka to pataro makada tapos wirin na matatta. Cuma engka to bahayana narik ko ingat tak melo dia la dasar. Apa bahayanya? Bahaya lakde narik kupingnya ingat. Dewa bunga-bunga di mulai mitai. Mohon maaf di aja tersinggung. Nasabak melo lada ka kita tanda-tandan na. Paiga na misengi baja sengadi atau ya. Lanjut. Yang kedua angka to tanda-tandan na tapos wirin na matatta. Ari ko di pasa wirin na matatta na ang kamu lolo ko papada ulengi malotong. Silakan berangkat. Insya Allah aman terkendali. Tapi narik ko ipasa wirin na matatta ternyata di gagay malotong ngero. Kuwat dingi isoro ki jolo matinro. Masadi ki matu tapos si uri si gaga. Iya leba nama pagkatataw. Bag ko naman hadi pasa di tutu gaga. Elok kilok ka di pasae aparisaki. Elok kilok ka mapaguru aparisaki. Elok kilok ka kantoro ta aparisaki. Artinya apa? Di na marigaga maparisaki na sa baiga na misangim masuta pula di tatanay. Natumpu ki oto, natumpu ki motor. Kan kami to di tanda-tanda na pitaki punglatala. Ako de igaga muncul. Yan na to pasabaran makarito maturolota. Hati-hati ki nasaba dali kuyul liliwang ipitong nasot. Yang ketiga, tanda-tanda 3 hari sebelum meninggal. Apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Tanda-tandanya yaitu narik kutalung ngeso manibawang umurut tak turi lebok nalino. Artinya namanya tanda-tanda bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bisa jadi dek najaji karena kenapa? Pertama magelo hubungan silaturahmita. Yang kedua, matinulu ki masidekah. Itu bisa menghalangi. Artinya weddingi mancaji sabak dalam pereki umurut tak pungalatala. Ibu, tanda-tanda 3 hari makutana kak jolo biasa ki macelit to malasa ke rumah sakit. Biasa. Aku macelit ki to malasa na malasa lupun irolo to malasae ada peki recedena tatangai jangan sampai turungi pusatna pas tunga kulindro na binti-binti malebu ikarawe madita. Hati-hati, narik popole ni iyaro, iya naro ya pusa pacapureta mompo. Narik ko mompo ni pusa pacapureta, wadi ni tabici keluarga ta. Ajak na mo mabelawa. Apa dalik ko nung liliwan ni talungasoy he, tumalasak. Sisan na biyan sa pura urampengan ni, ang kasibawa ko mengkalinga ka macarama. Elok ka rumah sakit, ternyata keluarga na sibawan na malasa, na padamanan, ajak mo mabela apa tomatuam mo dali kunul liwat talungasoy. Season na pura na podang eletu mako kweto mobi. Artinya ya kan upadani tanda-tanda. Naruh din upadaki maka tanda-tanda itu bisa saja benar bisa jadi tidak. Tapi nariko matinulu ki masjidak kapuang insyaallah papalampi umur itu almarhumah igasan na pawalo binti selle almarhumah matang binti selle 2 bana tajeng. Pertama Pak Duangeng engka anakna engka nurina ajak talupaiwi almarhumah matang. Setiap pura kimas sempajang kiringan di suratul Fatihah. Setiap pura kimas sempajang usahakan bacakan doa. Yang kedua usahakan asidak kaki untuk tomateta. Asidak kaki untuk tomateta. Nah sabak iya na tu sidakai insyaallah mencaji pahala jariah. Ini tutuwewe asidak kami mandi sebelum kita alami yang namanya kematian. Nasabak nariko ini manibawa melo itajeng pada saat kita meninggal pas sidak kepulih di keluarga tak tuli ditajeng mohon maaf
Dek na pada apalan na nariko idi sendiri totuwewe masidekah. Beda pahalanya Pak nariko idi totuwewe masidekah ketimbang tomatewe disedekahi. Bandingannya 1:1000. 1:1000. Berarti nariko si 10 rupiah, 10 ya sedekah, ia pernah pada bandingan nariko si di pajuta untuk tomateta. Makanya perbanyak amal kebaikan kita, nasabah ondro-ondrongannya lino, nariko mate ki musti mas kalimane ki matu. Pada akhirnya barakan nariko mutama ki rilalen na guay. Angkan mitte batu na penuh jarinna. Angkatu na penuh kantu sularana. Angkatu na penuh pantingi. Yari ga imbere. Sekali masuk pole rilalen na guay, masuk pole di anu mapatangin na lori anu matajangnya, ternyata apa yang mereka pungut, ternyata iaro na itee ulawam manen. Iaro cendee masa sekali magi natanna na panutoy kanto sularana, manang kanto waju na ba na panoy? Iaro den remite na panoy apa namanya? Embere na masa sekali toy, mata nakarungu fatchoy. Begitulah gambaran kita di dunia. Artinya apa? Iaman itu masa sekali nariko ang kakimatu resuri mundina po Allah Ta'ala. Sebagai penutup, maka di po Allah Ta'ala rilalanna surah As-Sajadah. Walau taro idhil mujarimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Biningi pada muitay. Batina po Allah Ta'ala panrasa-rasa ito madurakai. Resuri mundina po Allah Ta'ala aga nasa tomatewe Rabbana absorna wa sami'na ipuang engkana pada makita engkana pada maring kalinga farji'na na'mal solihan inna mukinun pariwa na kuakulino pemeng melu na masempajang melu na masidekah puang maka di Allah Ta'ala de gagalaleng de na gagalaleng wat di kulli supe makulino. Makanya puang ang kakituo perbanyak langkah ke masjid. Umur kita itu sudah terbatas. Umur tadi lain na yelino kuang paling banyak 60, 70, 80 tahun. Narik ko naliwang ni 70 tahun, naliwang ni 60 na tahun bonus mana na yatu. Makanya seorang pegawai narik ko narapi ni umur na 60 na tahun mesti dipensiunkan. Majak na mi kumakari pemerintah istirahat no nasabak na mumita mati. Jadi, makanya puang perbaiki, perbanyak amal kebaikan kita, nasabah musti mati. Kalau bukan hari ini, besok pasti kita akan mati. Kalau bukan besok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Intinya, ya tuh dia sengit mati mendadak. Ternyata mati gara-gara di nama rasa. Bukan karena mati di nama rigaga, tapi yang namanya mati mendadak. Orang yang meninggal akan tetapi dek gaga na pusewa amalak madeceng. Perbanyak langkah ke masjid, lori loka ki mas sempajak ku masjid asara joka ki mas sempajak ku masjid mangaribi isya subuh semuanya berjamaah di masjid. Maka insya Allah orang tersebut Rasulullah po Allah Ta'ala makutanay malika tegi monro jembatan Siratal Mustaqim maka di malika pura ni mula beki. Aga na sa yero tutuwewe, magi palide ulete di jambatan Siratal Mustaqim. Makri baraka na sa tulimalala lok kamaberjama di masjid makukui di na sa upalala kuri jambatan Siratal Mustaqim akan tetapi papada manibawal bila takkajuwi. Ibu, ako bangi pabangi di masjid joka ki maberjama. Apa ang katuwi tak kampung, loroy na bapak bangi di masjid de gaga tahu. Isa dek gaga tahu, mangaribi dek gaga tahu, subuh dek gaga tahu. Sekali na bangi pak bangi tete 10 ang kamana turun macai. Na pula itu na sejang Pak Imam, mana kata tete 10 na bang, maka di Pak Imam iga ngari jangan iya atau idi. Nasabak baka ko isa dek ko gaga, baka ko mangaribi dek ko gaga, baka ko subuh dek ko gaga. Manang kabanga tete 10 ang kamana ko nono. Melo memang kumaga masampaja tete 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.